Negdje daleko, na najudaljenijem sjeveru, stajala je vrlo stara i vrlo začarana šuma. Ali njezina čarolija nije imala veze ni s vilama, ni s goblinima, nego su tu šumu čuvali najmoćniji duhovi na svijetu. Duhovi zraka, vatre, vode i zemlje. Bio je to dom zagonetnog naroda zvanog Northuldri. Jesu li oni bili čarobni, kao ja? Ne, Elza. Čarobni nisu bili. Samo su lukavo iskorištavali sve darove šume. Njihovi su običaji bili drugačiji od naših, no ipak obećali su nam prijateljstvo. Vaš im je djed, kralj Runard, izgradio moćnu branu da obuzda nabujale vode. Bio je to dar mira. Jako velik dar mira. Bio sam tako ponosan da smijem poći u šumu na proslavu. Samo odvažno, Agnare. Ali nisam mogao ni zamisliti što će se dogoditi. Naš oprez je popustio. Bili smo očarani. I sve nam se činilo čudesnim. Ali nešto je pošlo po zlu. Odjednom su nas napali. Sakri se iza mene. Bila je to bespoštedna bitka. Vaš djed je poginuo. Bitka je razjarila duhove. Pazite! Smjerili su svoje čarolije protiv svih nas. I tada se začuo glas. Netko me je spasio. Rekli su mi da su duhovi potom iščezli. Šumu je prekrila gusta magla, zatvorivši joj sve prilaze. Te noći kući sam se vratio kao kralj Arendela.